nami yangivimba yangibiza ngomsunu kamama yathi angihlukane nento engiyenza la egcekeni. Ubumile ubekweni ikhwani phezulu lakhe umama. Wambulala waqeda umisa kanjani wathatha ithwa ikhwani lombelele la. Ikhanda belila. Washa amathambo akhona ngimangoqinisisa amanye afasela. Ikhanda lilelela umzimvula phana sewutayishe nelokhu umzala kadula egcwele amafutha. Gcwele amafutha ebulawa ile ngane yakhe. Mfowethu lento esivelelela ekhaya umuga esingawazi. Lengane kade yayihlongoza lento. Iqale ngokubulala amawindo omphakathi nezivalo zomphakathi okay yawuqeda yonke lemizi le ngoba ingaka nje. Yaba yibhubesi la ekhaya lengane. Kwabaleka wonke umuntu la egcekeni. Wathi udokotela kunjani nginibizela amaphoyisa. Wathi umama wengane ngoba usejovile uzolala. Kusho ukuthi ngoba bengingekho. Ngoba eshethu ithi lengane imklinyile umama wayo. Yaqeda umklinya yamlayida. Kusho ukuthi ke yasimklinyake. Yamklinyake waze wafa. Yasiphakamisa nako umbhede. Lo mbhede ubome ngenyawo zombili. Yawuphakamisa ubeka odongweni. Yathatha ikhwane belipheka umbhede yalibeka pheka mama umakoti. Yalibeka pheka amakoti yalayida yalinda la egedeni angeni umuntu phela ibhozi. Abantu babukele ekudeni. Ngoba makusha lo muzi lo ngingathi nanku umuzi usha abantu begijime bezobhula kodwa lapho ububukwa umlilo ngane ngoba kunebhozi engafuni umuntu la ekhaya edakwe insango evimba abantu umama imela egedeni mayibona umuntu ibuye imela lapha endlini ifuna ashe engabonakali bathi babheka bamfica evutha la umakoti evutha umlilo sekusha amathambo enyama esiphelile amafutha egcwele phansi lengane le kade siqoqa amanye ke amathamba besele siwaqoqa izolo amathamba ashinje ngamathamba embuzi njengoba usuku ushisa amathambo embuzi wenze umsebenzi ushe kanjalo umakoti eshiswa ilengane le akusiyi ingane le ayifuneke emphatheni funa igwetshwe ithezu iyoqeda ukubulala umakoti ibulale mina uqobo ngoba ngikhuluma nje ibulala ubhuti wami ibulala umfowethu ibulala umshana laphana okuthiwa ulindana ibulala umfowethu futhi ngale kwaNdwandwe omunye ubhuti wakwaNdwandwe ibese ibulala yona iyobaqeda nini leyangane leya bhuti nami yangivimba yangibiza ngomsuku. Siyabingelela ngonzeko siyacela uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu Umgosi ingane zakwethu ke lana ke owomndeni noma ilunga lomndeni liyasilandisa ngowesilisa obulale uma wakhe nje kamuva ezinsukwini ezedlule udaba thina siqale ukuluzwa izolo singazi ukuthi isigameko ngempela senzeke nini ngane zakwethu uyaze yabhlunga indaba owesilisa ebulala umama wakhe ungabulala umzali wakho ngane zakwethu mina ke nawe bengathanda hlangana kwi comment section sizovula ukuthi unthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button danko.